Glava 14. Pogubljenje Jovana Krstitelja. Isus umnožava hljebove, ide po moru, iscijeljuje bolesnika u Genisaretu. U to vrijeme dođe glas do Iroda, četverovlasnika o Isusu, i reče slugama svojim: to je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa brata svojega, jer mu Jovan govoraše: ne možeš ti nju imati, i htjede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad biješe dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa kletvom obećao je dati što god zaište. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: daj mi ovdje na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog kletve i onih koji se gošćahu s njim, zapovjedio je dati. I posla te posjekoše Jovana u tamnici. I donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše djevojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše tijelo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađem u pusto mjesto nasamo. A kad to ču, narod pođe za njim pješice iz gradova. I izišavši Isus vidje mnogi narod i sažali se na njih i iscijeli bolesnike njihove. A pred veče pristupiše mu učenici njegovi govoreći: ovdje je pusto mjesto, a već je dockan. Otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A oni mu rekoše: nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. A on reče: donesite ih meni ovamo. I zapovedi narodu da posjedaju po travi, pa uze onih 5 hljebova i 2 ribe, i pogledavši na nebo, blagoslovi i prelomivši dade učenicima, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A oni što su jeli biješe ljudi oko 5.000, osim žena i djece. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i bijaše ondje sam. A lađa bijaše već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u 4. stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenici gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći: to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći: ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i počevši tonuti povika govoreći: Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše, pokloniše mu se govoreći: vaistinu si ti sin Božiji. I prešavši, dođoše u zemlju Genisaretsku. I poznavši ga ljudi iz onog mjesta, poslaše po svoj onoj okolini i donesuše mu sve bolesnike. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove, i koji se dotakoše, ozdraviše.